A psiholozi, poštovani gledalci, kažu da je za sreću na radnom mjestu važno da radiš posao koji voliš. Još ako o tom poslu maštate od malih nogu, uspjeh u životu i karijeri je zagarantovan. A da je to zaista tako potvrđuje primjer komandira policijske stanice Srbac Siniše Šnjegote. Komandir policijske stanice Srbac Siniša Šnjegota policijsku uniformu nosi već 22 godine. Prvi radni odnos poslije završene 8. klase srednje škole Ministarstva unutrašnjih poslova je zasnovao 2001. godine u Srbcu. Potom ga služba vodi u Laktaše, gdje po završetku studija počeo da radi kao inspektor kriminalističke policije. 2016. godine je raspoređen na poslove i zadatke u Upravi za obezbeđenje ličnosti objekata, gdje do 2021. godine obavljao dužnost zamjenika komandira, a potom dolazi na mjesto komandira policijske stanice Srbac. Policijski posao sam po sebi je vrlo zahtjevan, složen i odgovoran. I ja sad kad bi vam pričao šta je ostavilo utisak, trebalo bi dosta vremena da o tim stvarima objašnjavam i da obrazlažem. Ali nositi plavu uniformu za mene kao policijskog službenika je jedna velika čast, jedna privilegija, jedna odgovornost i nema svaku mogućnost i čast da je nosi. Tako da ako god ima mogućnost da je nosi, treba da bude ponosan i da je nosi časno, pošteno, odgovorno i u skladu sa propisima i sa zakonom. Šnjegota za svoj poziv kaže da je to ostvarenje njegovog dječačkog sna. Mladim ljudima koji žele odabrati poziv policijskog službenika poručuje da ne odustaju od svoje želje i da je srednja škola Ministarstva unutrašnjih poslova prava smjernica. Za tu školu vežu posebne emocije, tu sam vezan za dosta prijatelja, za dosta drugova, jer s nekim kad provodite vrijeme faktički 24 sata, to je prijateljstvo doživotno. Kad kažemo srednja škola unutrašnjih poslova, ovom prilikom pozdravljam sve svoje školske drugove, što bi mi u policijskom žargonu rekli klasići, to jest moje 8. klase, i hoću da kažem da ko se god odluči za srednju školu unutrašnjih poslova, da mora da bude spreman za izazov, da mora da bude spreman na odricanje, mora da bude spreman da bude odgovoran, savjestan, častan, pošten. I apelujem na mlade ljude, ako smatra da može da odgovori policijskom poslu i policijskim pozivu, da se odluči i da se školuje da bude policajac. Ali mora da bude svjestan jedne činjenice, da to nije nimalo lako, jer čuvati svoju državu i nositi svoju zastavu jedna, kao što sam rekao, velika čast, odgovornost i obaveza. Svakodnevno sa ostalim pripadnicima policijske stanice Šnjegota nastoji da razbija stereotipe da je policija spremna samo na represivne mjere. To nastojanje nije ostalo nezapaženo. Policijska stanica Srbac je u okviru svečanosti povodom dana i krsne slave opštine Srbac dobila zahvalnicu za očuvanje bezbjednosti i suzbijanje kriminaliteta. To je ono najmanje što mi možemo da uradimo, s obzirom da nemamo nešto puno slobodnog vremena i da smo ne mogu reći da smo zauzeti, mi radimo, kao što sam rekao, častan i odgovoran posao, ali rekao sam i to skoro na Radio Srbcu, mi smo našim građanima uvijek i na telefonu i uvijek smo i lično šta god treba tu da se pomogne, da se izađe u susret. To priznanje koje smo dobili od strane opštine Srbac, ja se zahvaljujem svima koji su to prepoznali i mi na tome ne završavamo, mi i dalje radimo sve što je u službi naših građana za dobrobit opštine i našeg stanovništva. Osim posvećenosti policijskom pozivu, Siniša je posvećen i porodici. Svoju svestranost iskazuje i u ronilačkom odijelu i na biciklu. Za porodičnog čovjeka i za ko radi ovaj posao treba puno vremena i puno odricanja i ne pada to nikome teško, ali znate kako, nađe se vremena za sve. Ko voli i nađe. Evo, ja mogu da kažem da sam član ronilačkog kluba Gnjurac iz Laktaša i koristim ovu priliku da pozdravim svoje ronioce, svoje prijatelje,
gdje smo nebrojeno puta bili u pomoć građanima, kako opštine Laktaši, tako su dolazili ovdje kolege i na teritoriju opštine Srbac. Kad su bile poplave, tu smo se našli svima kojima je trebala pomoć za evakuaciju. Tad smo se stavili na raspolaganje i civilnoj zaštiti. Također, u slobodno vrijeme, kao što ste rekli, nađe vremena za rekreaciju, za rekreativni neki sport, koliko se može. Ja sam iz Razboja Ljevčanskog, s ponosom ja to uvijek ističem, što kaže, kako kažu meni, lokal patriota. Pa znate kako je ta ljubav od dječjih dana prema biciklu je ostala i to datira i do dan danas. Svaki slobodno vrijeme koje imam, ja sa porodicom iskoristim i kad je lijepo vrijeme da se provožem na biciklu. Učestvujemo često na tim biciklijadama. Ja kad ne vozim, kad ih obezbjeđujemo, kad sam tu, onda ispratimo i tu smo da izađemo u susret i organizatoru. Prošle i pretprošle godine ja sam od strane organizatora dobio sam jednu zahvalnicu za učestvovanje na biciklističkoj trci Banja Luka-Beograd, gdje su mi uručili priznanje. Šnjegota i veliki humanista, na njegov prijedlog srbački policajci su novčanu nagradu osvojenu na turniru u malom fudbalu donirali manastir Osovica i udruženju roditelja djece sa posebnim potrebama Izvor iz Srbca.